Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessaa Jimaataa fi Sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7, galgalammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgalammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti. Dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti Jimaataa fi Dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Hadda guyyaan roobii gurraandhala 29 bara 2017 ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gaaffii fi deebiin artist Eebbaa Salamoon waliin taasifne kutaan arfaaffaa fi inni xumuraa oduutti aanee isin bira gaha. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jedha. Oduudhaaf Jaal Ibsaa Gaaddisaa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu kan isinitti himu Ibsaa Gaaddisaati. Gotoowwan dargaggoonni qeerroon Oromoo magaalaa Mandii qabeenyaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatan. Akka maddee oduu qeerroo naannicharraa gabaasetti dargaggoonni qeerroo magaalaa Mandii diddaa sirna mootummaa faashistii wayyaaneef qaban agarsiisuun guraandhala 26 bara 2017 qabeenyaa mootummaa faashistii wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatan. Tarkaanfii konkolaataa diinaa irratti fudhatameen konkolaattonni diinaa daareffamaniiru. Magaalicha keessatti konkolaattota kanneen akka Golden Baas, Salaam Baasii fi Sky Baas jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaatee itti fufuurraa wayyaanotniif ergamtoonni isaanii aaranii gubataa jiran jechuun maddeen qeerroo dabalanii hubachiisan. Humni ittisa ummataa waraana wayyaanee maqaa liyyuu poolisiitiin ummata Oromoo Baha Harargee irratti bobba'ee hiraarsaa jiru irratti tarkaanfii fudhate. Warraaqsa ummataa guraandhala 24 bara 2017 Baha Harargee magaalaa Cinaaksanitti adeemsifameen walqabate naannoodhuma kana bakka Baaduu jedhamuun beekamutti humni ittisa ummataa waraana liyyuu poolisii irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen poolisoota liyyuu hayil 2 du'aan adabee jira. Guraandhala 26 bara 2017 waraanni komaandii poostii poolisoota ajjeefamaniif haaloo ba'uuf bobbaafaman ummata gooluu maddi oduu qeerroo ifa godheera. Waraanni komaandii poostii sagalee ummataa ukkaamsuuf mootummaa wayyaaneetiin bobba'e hedduun yeroo ammaa magaalaa Cinaaksan keessa buufate akka jirus gabaasni kun dabaluun addeesseera. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa dhiya Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa manneen barnoota sadarkaa adda addaa keessatti itti fufuun gabaafame. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabeessutti godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu manneen barnoota sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi mana barnoota qophaa'inaa keessatti warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromootiin itti fufee jiraachuun gabaafameera. Torbee darbee eegalee barnoonni sirnaan geggeeffamaa akka hin jirres ibsameera. Magaalaa Naqamtee keessatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa haga qophaa'inaa jiran barnoota dhaabuun diddaa mootummaa wayyaaneef qaban agarsiisaa jiru. Sirna mootummaan wayyaanee uummata Oromoof Sumaalee walitti buusuuf maqaa poolisii liyyuu hayil jedhuun geggeessaa jiru ni balaaleffanna.
mootummaa wayyaanee lubbuuf qabeenyaa qisaasameef itti gaafatamuu qaba. Ammaan booda mootummaa wayyaaneef hin jilbeeffannu, qabsoo keenyaan mootummaa faashistii kana ofirraa kaasna jechuun sagalee diddaa dhaggeessisaa akka jirantu ibsame. Waraqaaleen warraaqsaaf waamicha taasisan godinaalee kanneen keessatti bal'inaan maxxanfamaa jiraachuus maddeen ibsaniiru. Gama biraan tarkaanfiin garaagaraa qabeenyaa diinaaf lukkeelee diinaa irratti fudhatamu bakkoota adda addaa keessattuu magaalota Oromiyaa kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamanneef kanneen biroo keessatti itti fufee jiraachuu oduu walqabatee nu gahee ni hubachiisa. Godina Harargee Bahaatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa fi dura dhaabbannaan waraana liyyuu poolisii wayyaanee daraan jabaatee itti fufe. Akka odeessi Guraandhala 26 bara 2017 baha Oromiyaatiin nu gahe addeessutti gootonni qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo godina Harargee Bahaa magaalaa Cinaaksanitti walitti dhufuun ammaan booda waraana maqaa liyyuu hayil jedhamuun mootummaa wayyaaneetiin nutti bobba'eef hin jilbeenfannu jechuun sagalee diddaa dhaggeessisan. Waraanni komaandi poostii wayyaanee umrii bittaa mootummichaa dheeressuuf nurratti bobba'e haal duree tokko malee nu keessaa bahuu qabas jedhaniiru. Guraandhala 24 bara 2017 qeerroof uummanni Oromoo diddaa sirna mootummaa gabroomsaaf walitti dhufan warraaqsa keenya jabeessinee itti fufuun waraana daguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru akkasumas dangaa keenya cabsee seenuun qabeenyaa keenya saamuuf akeekkatee mootummaa wayyaaneetiin nurratti bobba'e ofirraa kaasnee biyya keenya irratti abbaa ta'uuf qabsoo keenya jabeessinee itti fufuun furmaata maayiti jechuun waadaa isaanii waliif haaromsanii qabsoo isaanii itti fufaniiru. Godina Arsii Ona Kofalee magaalaa Kofalee keessatti ergamtoonni wayyaanee Oppidiyoo dargaggoota walitti qabdee dalaga isiniif uumne jechuun hololli qopheeffatte diddaa dargaggootaatiin fashale. Guraandhala 25 bara 2017 ergamtoonni wayyaanee Oppidiyoo dargaggoota godina Arsii Ona Kofalee magaalaa Kofaleetti walitti qabdee dalaga isiniif uumne jechuun itti kijibdus dargaggoonni gaaffilee kanneen akka isin biyya tokko ijaarra jettanii kunoo poolisiin liyyuu hayil ilmaan Oromoo daangaa isaanii irratti argaman lafarraa daguugaa jirti. Dhaabni keessan maaf ummata keenya cinaa hin dhaabbanne, waraanni ittisa biyyaa maaf waraana liyyuu hayil cinaa dhaabbatee lammiilee keenya ajjeesaa jira kan jedhanii fi kanneen biroo gaafachuun dabballoota ergamtoota wayyaanee ta'an jaanjessuun karoora isaanii harkatti busheessan. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii magaalaa Seeruu keessatti Guraandhala 24 bara 2017 maqaa dalagaa isinii kenninaa kottaa galmaa jedhuun kaabinoonni Oppidiyoo gaaffii dargaggootaaf dhiyeessiteen dargaggoonni tokkollee atuu dhiyaatanii hin galmaa'in hafuun ergamni dabballoota wayyaanee addaan citee borumtuu isaas jechuun Guraandhala 25 bara 2017 magaalota akka Dodolaa, Asaasaa fi Itiyyaa keessatti dargaggoota kijibuuf bobba'anis haaluma wal fakkaatuun akeekni isaanii harkatti rukutamuu oduun naannoo sanii bahee ifa godham. Oduu xumuraatiin Harargee Bahaa Ona Baabbilee keessatti Somaalotni liyyuu poolisiitti hidhata qaban 7 ajjeefaman. Lola daangaa babal'ifannaa humni liyyuu poolis Somaalii kan wayyaaneen bobbaafaman daangaa Oromiyaa cabsee seenuun geggeessaa jiruu fi dura dhaabbannaa uummata Oromoon taasifamaa jiru irratti Ona Baabbilee keessatti miseensonni liyyuu poolisii 7 tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefamaniiru. Lolli gama kanaan taasifamaa jiru hedduu jabaataa dhufuu kan gabaasan maddeen keenya poolisoonni uummata waliin dhaabbachuun poolisa liyyuu hayilee fi waraana wayyaanee lolaa jiraachuu hubachiisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gaaffii fi deebii artist Eebbaa Salamoon waliin taasifne kutaa arfaffaa fi xumuraa kunoo akka itti aanutti isin biraan geenya nu faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya. agar mereka tidak agar gaaffii deebii waan sirriitti kaafee
reefu waata haasaa gidduutti jalqaba gaaffii deebii keenya irratti illee kutaa 8ffaa ministeerii fudhadhullee hidhamee kanan yookaan konkolaataa poolisiitiin hima hidhaniin jettee erga kutaa 12ffaa sababni barnootaatiin dhaabdellee hidhaadha. Miidhaan hidhaa diinaan sirra ga'e kanarraa yookaan immoo mana hidhaa keessatti haa ta'u rakkoo diinni sirraan ga'e kanarraa miidhaan sirra ga'e ni jira. Maalidha wanni miidhaan sirra ga'e isa kan waliin? Egaa gartee kanarratti miidhaa diinarra geessisa gartee gama barnoota sana keessatti sadarkaa barnoota kiyya irraa kan naarii irraa kan adabanaa laate akkanumatti adabanaa laate irra darbeeti dhufee hojiin illee kan koo jedhee hojii hojjedhu kanarraas naarii sanarra darbee gartee gama haartiin gaafan dhufee haartii kanarratti agartee miidhaan irra geessaniiti jiranii. Miidhonni kun qaama korra jijjiiran kan agartee poolisiin 12 natumeetii ture mana hidhaa keessatti hidhameetu matan yeroo namni si fattashu wayitu jira bakka nama fattashan sana galmee yaada lafatti laatutu jira waan sirka jiru gabaastu bakka sana dhaqee bakka sanatti siree irra na teessisan teessuma uumanii siree akkana na teessisan hin taa'e poolisii 12 poolisii 12 kun walumaan natti duulanii poolisii 12 kana yoo toontomamu caammaa isaaniitiin lakkaa poolisoota kana asirra warra jiran erga reebamee fuula isaanii ilaalii jedhee ergan bee jedhee gibbiima sana keessa taa'etan mooraa sana keessa taa'etan ilaalaan ture poolisoota kana lakkaadhee akka dookumentiif naatootti 9 miti 10 miti 12 miti 13 miti jaroonni dhufanii natuman poolisii 12 wanta gartee irraa irris warra itti dabalu tokkallee hin jiru poolisii 12 ofirratti lakkaadheen kan agartee naman hanqisu tokkallee hin qabu inni yaadanarraa fudhatullee akka kumaandarii masalaqa kan jedhanii suni hin jira innillee biirii wattiin barreessu kana na waraaniiti jira kunoo kanarra akka kanarra inni qalama isaati qalamumaan yaadumaan keessatti kana kun akka kan jira istigaamatti wakati waraanni bakka kana akka kumaandarichi salaatii qorachuun malee innillee biirii sanaan kanarraan na seene akkasumarraan agartee yeroo sana hidhamee bee miilli kun agartee miillan koo kun bakka kanatti agartee bakka kanarraa iddoon kun madaa ji'a lama ol akkasuma madaa guddaati ture kun akkasuma asirra miilli iddoon kun akkasuma madaatti turanii madaan kun madaa guddaati ture ji'a lama akkumatti naa qoruu didee wantoota qoricha garaagaraa itti nannaqaatan ture yeroon itti nannaqadhu qorichaata kana itti nannaqu inni bishaan yeroon dhugachumaan gadi yaa otoon kanumaan miidhamu ji'a lama ture wanti kun sana boodan guyyaa tokkoon miila kana ittiin deema akkasa naan jennaan osoo hin deemu ammas poolisiin biraan tokko gara istiidoo baheetan toon galu poolisoonni biraa na qabanii ammas miidhamuu koorra jedhee tan ammas lubbuu koo baafachuu gaafa na qaban nan fiigan humnaan gaafa fiigu isaan keessaa federaalotadha na qaban isaanillee isaan keessaa bakka kanarraa kan uwwee warraan kunoo bakka kanarraa waraana si waraaba bakka waraana warra agaazii warra poolisa federaalaa kanneen jechuudha. Okay, hayyee kanarraa agartee sunis poolisoonni kuni kanarraa kan nureeban irraa ati agartee waanuma akkanumatti si ilaalu kanarra kan sammuu si dabarsan sammuu si miidhan irra darbanii shukkaa baatatanii deeman ati yoo rasaasa osoo tokkos yoo rasaasa kana agartee akka nama gafarsa kana agartee quruphee kana agartee ajjeesutti rasaasa kanaan ilma namaatti agartee dhukaasu isaanii sun yoo dhumedhaniiti shukkaatti baataniiti deeman shukkaallee isaan baatan sun tokko qofa miti shukkaala asiif asirraan baatan bilda nama waraana amma yeroo tokko mucaa amma Abdurree kan jedhamu tokko kana saara waraanamee ture inni bakka kanarra waraaname innillee rakkachuutti ture inni bakka kanadha keessatiin seenne foonsa argate bakka kana jala naannoo kun rakkistuudha sanallee namni agartee aqee seeratti dhiyeessus hin jiru agartee kanarra akka waraaname namni kun gadi taa'uu hin danda'u ol ka'uutii hin danda'u miillis nama daa'eera agartee kunis nama daa'eetii jira dhimma morummaa kan koo malee yakka tokko hin qabuun akka tokko hin qabuun kan wanta hamaa sanarratti takkallee hin qabu akka kan koo qofaan akka kan koo Oromoo ta'uu kootiif akkasuma haqa ilmaan Oromoodhaa agartee isa kaan biyyaa ba'ee jiru kana ilaalu mataan nan danda'u agartee haquma kanaaf akkanatti na burjaajessan
miilla koo kana agartee miilluma koo ta'anatti ajaa'ee deebi'ee madaa'ee agartee madaan kun qooruutti didee abdiin dhabeera kan agartee rakkachuuttan ture sanarrattis egaa agartee ergaan maatii biraa ba'ee qabsooma kanaan manarraa deemee agam bilisuutti mana galuun isaa agartee natti dhoofte bakkee matan irraa dhumatan jiraadha jechuudha. Poolisoota irraa hedduu amma namoonni hedduun poolisoota keessaa haa ta'u hidhattoota keessaa wayisaa miidhaa adda addaa saba keenya irraan ga'anii abaluu kanatu akkas godhee jedhee namni as bahee dubbatu yookaan irra hedduu ragaatu irra hedduun hin argamu yookaan ammoo hiree miidiyaa sana argatan faata hireedhuma kanaan namoonni ajjechaa sabboontota Oromoo keessaa ajjechaa qeerroo Oromoo keessaa yookaan qarree Oromoo keessaa qooda qaban ani kana nan qaaman beeku ni jira warri jettanii jiru akka seena dhaabisa akka ta'u akka daawwattoonni keenya illee beekan qabatamaan jechuudha. Sun agartee maal qabu kan jedhamu akka Oromiyaattu beekamaadhanni. Namni agartee maal qabu miti maqaan isaa sirriin gaafuma deemota agartee maal qabochaati deema yaadamaani nama kana agartee isa nama lama ta'ee dhaabbatus otoo kumaanti poostiin kun hin labsamin duratti namni lama agartee as dhaabbata taanaan inni hojjaan isaa dheeraadha akkumattiin maal qabu maal yaadumaan akkanumatti nama ibsichaa deemudha. Maal qabu jechuun godinota Oromiyaa keessa biyya feete yoo feete beekamaadhaan Dirribee Jifaarfaa kan ajjeese isadha. Barattuu Dirribee Jifaar. Isadha kan ajjeesanii maal qabuun sun agartee naannoo Oromiyaa keessa biyya inni naqin hin jiru biyyoota hundumaarra ture inni najjoorra tureera godinota karaa sanarraan Harargee kanarrallee baddannuufa kan deemeetu ture hojiidhumaan inni beekama dhiyoo kanarratti agartee. Gidaami naannoo gidaamitti rukutameeti ture namni sun rasaasaan rukutameeti ture egaa akkam akka inni ta'e barre amma dambidolloo irra jira namni sun artee namni kun dhiiguma ilmaan Oromoo kan akka bishaanitti lolaasaa uummanni Oromoo hunduu beekan maal qabu yoo ta'e maqaan isaa dhuunfaadhaan miti beekamaan bakka hundumaattuu maqaan isaa beekamaan maal qabudha maaliif agartee namuma kana maal qabu eenyu qabachaati deema yaadumaan. Karaa kanarra yeroo deemu agartee nama kana akkumattiin hidhaati deema. Akkumattiin harkasaa godheetiin namni suni nama kana hiraarsaamatti deema. Dargaggoo meeqa caccabsee lafee isaanii. Poolisiin kun jira akkasuma agartee poolisiin Abdallaa jedhamu tokkollee hin jira. Poolisiin kun ijoollee hedduutti galaafate inni qalbii dhabsiise poolisiin kun illee nama agartee saamicha faarratti babba'uudha namni suni. Saamicha ni bobba'u agartee magaalaa Diradawaatti yeroo tokkoon mana agartee haloo daawwee deemeetan ture magaalaa Diradawaatti gaafa deemu agartee namni kun poolisii kun achittan mana haloo kana guyyaa sadii akkas buleetanu gidduutti mana nama bira weellisaa biraa tokkotu jiranii mana haloo daawwee sana haloo dubbisee maal jedheetan egaa weellisaa tokkotu jiran weellisaa sun bakka akkasitti qottonnaan deemuutti hin jira namni sun achitti na arge poolisiin kun agartee namoota hedduu dhamaasaatti ture ani sa'aatiin yeroon ittiin deemuutti jiru sun galgala jiradha sa'aatiin sun dimimmisummadha sa'aatii isaa sana addan baafadhu sanarraa agartee waraqaa eenyummaa na gaafannaanan waraqaa eenyummaa kana akkumattiin waan kiisii koo keessa jiru gadi gaafan baasu birrii argenni birriin baadha akkana birrii basadii harka jira ture birriin 10 wayis harka jira ture kan Itoophiyaa birrii sun kana qabadheetan waraqaa eenyummaa koos fudhatee birrichas fudhatee deeminaan jennaan dubbadhuufis mirgan qabu biyyuma koon jira agartee poolisoonni biroon illee hin jiran dhimman deeme sanatu agartee qarshii 300 qabaadhus dhabusi qarshii 300 sana miti otoon agartee 30 toonni fudhate illee dubbachuuti yeroo sanatti sammuun kan fudhatu ture dhimman naqeef sana dhimman ba'uuf bakka sanatti kan argaman qeerroowwan ijoolleen hedduun jiranii dhimman naqee sana hojiin hojjedhu qofadha kan ilaalamu sanarraa mul'isaa kan jedhamu jira poolisii keessa isa keessa jira agartee mattaaqa waraqaa eenyummaa kan kanallee fudhateeti deemee asinan deemeen mul'isaa kan jedhamu sun nawaameeti isaan keessaa waraqaa eenyummaa kun deebise birricha yeroo sana fudhatanii namni kun fakkumattiin saamuutti jira naannoo sanarra jira
akkasuma gartee tabsaa kan jedhamu jira. Maqaan isaa beekamaan tabsaa milishaa jedhuuni. Hidhataa gandaati ture namni suni. Barumsa tokko hin qabu. Teelee keessaa wayyaaneen hojii laattee fi zabanyaa waardiyaa teelee sana guutee osoo akkas waardummaa hojjetu nama gartee uummata Oromoo kana nama gurguddaa kana gartee nama guddaa kana salphisuudha namni sun. Nama jaarsa famii lol fuudhee gartee dhiitudha namni kun. Tabsaa jedhama. Tabsaa milishaa jedhuuni. Maqaa abbaa isaa yaadadhu. Dura gartee namni suni akkanumatti gara baadiyyaarraa magaalaatti dhufe erga magaalaatti dhufe magaalaa Gullisoo keessatti jira tabsaan sun. Sun agartee ilmaan Oromoo meeqaa tabii meeqa gartee kan qaalitti jiran meeqaan isaanii namni sun agartee saaxilutti ture. Hammi yeroo ammaa kanatti illee badhaafameeti jira. Mana wayiillee badhaafameeti jira. Naannoo Gullisoo sana keessa eenyuun badhaafame? Harka wayyaaneetu badhaase. Wayyaaneetu badhaase kana. Wayyaaneetu badhaase. Naannoo gartee mana gidduu kan jedhamutu jira. Naannoo sana Gullisoorraa bakka beekamaa tokkotu jira. Bakki sun akkuma kaabinootaatu ta'anii achirraa gartee mana gibbii qabu tokko laateefii jira. Wayyaaneen nama kana uummanni Oromoodhaa gartee waliin jiran hin beeku. Nama kanarraa gartee kallattii hundaanuu akka ni diina ta'e baraniiti jiranii. Ijoolleen meeqa ijoolleen hedduu meeqa wareegeeti jira namni kun. Egaa xiyyeeffannoon namni kun illee gartee wanti kun agartee ilmaan Oromoo biyya adda addaarra jiran akkasuma naannoo sana jiran kan nama sana hin beekne hin jiru. Egaa agartee namni kun ifaan ani dhaamsa gurguddaan qabaa fi inni hubata osoo dhaamsa sana hin kaa'inii fi wanta baay'ee na godheeti jira namni sun illee anaan. Akkasuma agartee namoota gurguddaa hedduutu jiranii amma agartee maqaa isaanii kana na jalaati babbadeeti jira. Mootii kan jedhamu faatu jiranii. Mootiin sun agartee akkuma maqaa isaa mootiitti ture amma biyya keessa hin jiru inni sun hin bade erga bade agartee obboloota Ameerikaa maal kana qaban ture inni mana isaa sanarratti odaa gaafate mana dhugaatiiti qaba. Manni suni mana ijaaramee erga ijaarsi isaa xumuramee achirratti raawwatee odaan kun achirra jiru kun odaa kana kaasii jedhaniin odaa kana hin kaasu mana kana hin kaasa malee jedhee namni kun. Osoo jedhu marratti wayyaaneen manni kana mana isaa kana gara boroodhaan dallaati qaba. Dallaa kanarra yaabdee bishaan balmeelii jiru jijjira. Balmeelii akka rootoo kanatu jijjiranii bishaan ala bula. Bishaan ni jira. Attee gartee wayyaaneen kun mooraa kana yaabdee lixxeeti qoricha bishaan sanatti firfirsite. Sana booda qoricha kana gaafatti firfirsituuti namni sun way mooraa sana yaabeeti bu'a. Yeroo yaabu sana gartee inni waa buuseeti jira. Gaafa namni kun deemu warra wayyaanii wajjin hojii hojjetanidha. Bitamtoota isaanii sanadha. Namni sun dhufee dabbaan mana kana agartee uummata naannoo sana jiruun agartee nan kakachiisati jedhe. Mana dhugaatii manni kun mana agartee mana nyaata garaagaraa fa'aadha. Uummata kana fixuufidha. Uummanni akkana godhe hollaa kanadha jedheeti nama kana kakachiisuuf ture namni sun. Booda jala gartee rabbiin koo poolisii kana fidaniiti waan kana namoota gurguddaa kana fidaniiti agarsiisu. Kan gidduutti boorsaa kan waa birriin fa'aa kun keessa taa'antu jiran akkanumatti harge. Manichi suni akka yeroo akka gannaadha. Akka wajjii wayifaa jijjira gibbii sana boroosaa. Waan akka bilookeetii maal kun lafa jijjira boroosaa sana. Saniitiif jecha namni sharran deemu bibbiqileeti jira bachiin kun irra jira. Sana booda achirraa fuudhanii gaafa laalan kaadhimamtoota wayyaaneedha namni sun kan waan kana gate namoota naannoo sana jiranidha. Namni sun illee waltajjii garaagaraa irratti waa'ee nama sanaa dubbateeti jira. Namni sun agartee ammayyuu uummata kana bobbooressuutti jira. Al tokkoon Oromoo ta'eera saba koofan falma jedhee dhaabatee gidduutti ijoollee nama akkara nama 8 naannoo Calleyaa kan jedhamurraa hiisiseeti ture. Akkasuma Diilaa Gogolaa naannoo sanarraa ganda naannoo sanarra jiranirraa nama gara 30 ta'an iddoo sanatti yeroo fincila geessu ture sanarratti ijoolleen kan qaallitti jiran nama 30 ol hin ta'u. 30 ol hin ta'u ijoollee fincila irratti maqaa isaanii akkanatti barreesseeti kan qabsiise nama sanadha.
Galatoomii. Walumaa galatti gaa'eera gaaf deebii taasisne kanaan guduunfina fayyaa ta'ii galatoomii akkuma sirba keetiin jette hiriirri koo waraana bilisummaa Oromooti jetteetta hiriirri kee waraana bilisummaa Oromoo ta'eera milkaa'ee galatoomii. Galatoomii. Lakitu magarita jinkanko adda bilisummaa Oromoodha dammi kanko gargara ujirtuun biftu noodaadha mallattoonko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu inafu yoomuu jira sibira jajjabi jabadu inafu yoomuu jira sibira jajjabi jabadu kaatu wala bonta alargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata sochotu sochota ngargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata kaatu wala bonta ifargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata kaatu wala bonta ifargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata kaatu wala bonta ofna bolchita jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata lakitu magarita jinkanko adda bilisummaa Oromoodha dammi kanko gargara ujirtuun biftu noodaadha mallattoonko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu inafu yoomuu jira sibira jajjabi jabadu inafu yoomuu jira sibira jajjabi jabadu kaatu wala bonta alargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata sochotu sochota ngargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata kaatu wala bonta ifargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata kaatu wala bonta mirgargata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata kaatu wala bonta ofna bolchita jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata jabadu lamiku furmata
egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነውን ፕሮግራም ነው እንደሚከተለው አስተዋውቃችኋለሁ። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ቀዳሚው ዜና ይሆናል። ተፈጥሮ በለገሰችን ራስን የመከላከል መብታችን እንጠቀም በሚል ርዕስ ስር የተሰናዳውን ሀተታ ዜናን አስከትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በመጨረሻም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብ እየረገፉና ድህነት የአገሪቷ ልዩ መለያ ስም መሆኑ አሁንም በቀጠለባት የወያኔዋ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ስለ ልማትና እድገት መደስኮር ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንዲሉ ነው የሚለውን ልዩ ዘገባ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ እያልን አሁን ወደ ዜና እናልፋለን። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች፣ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናውን የማስደምጣችሁ ይብሳ ጋዲሳ ነኝ። በሰሜን ሸገር ዞን ከህዝቡ በኃይል ትጥቅ ለማስፈታት በተሰማራ የፌደራል ፖሊስ ኃይል ላይ በተሰነዘረው ጥቃት 2 የስርዓቱ ኃይሎች ተገደሉ። የኦሮሞ ህዝብ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ የተጠናከረበት የመጣው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የታጠቁ ኃይሎቹን አሰማርቶ እየፈጸመ ካለው ግድያና ሽብር በተጨማሪ ህዝቡን ትጥቅ በማስፈታት ለከፋ አደጋ ለማጋለጥ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ሆኖም ግን ህዝቡ የወያኔን ትዕዛዝ ውድቅ በማድረግ እየተጋፈጠው መሆኑ ተዘግቧል። ከሰሜን ሸዋ ዞን የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ከህዝቡ በማስፈራሪያና በኃይል ትጥቅ እንዲፈቱ ያሰማራቸው የፌደራል ፖሊስ ተብዬ የሽብር ኃይሎች ላይ በህዝቡ እርምጃ ተወስዷል። እርምጃው የተወሰደው በሰሜን ሸገር ዞን ሰላሌ ኩዩ ወረዳ ሮቢ በተባለ ቦታ ሲሆን በጥቃቱ 2 የወያኔ ያሰማራቸው የፌደራል ፖሊስ አባላት ወዲያው ተገድለዋል። ከህዝባዊ ተቃውሞና እርምጃ የተደናገጠው የወያኔ ቡድን በታማኞቹ አማካኝነት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በመግባት ቅጥርና ተላላኪዎቹን በግምገማ እያፋጠጠ ይገኛል። ታይዞን በደረሰን ዘገባ እዛው በሰሜን ሸገር አካባቢ የተፋፋመ ካለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ ህዝቡ ከፍንፍኔ ወደ ሰሜን ሸገር የሚወስደውን አውራ ጎዳና ሱሉልታ ሳይደርስ እንጨት በመደርደር ዘግቶ የጠላት ኃይሎችን ተላላኪዎቹን እንቅስቃሴ መክተቱ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የካቲት 26 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ኦሮሚያ መንዲ ከተማ ውስጥ ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶች አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ንብረት ላይ የሚወስዱትን እርምጃ አጠናክሯል። በዚሁ መሰረት ንብረቱ የወያኔ ቅጥረኛ በሆነው ተሽከርካሪ ላይ በተወሰደ እርምጃ ከጥቅም ውጪ ሆኗል። በተመሳሳይ መልኩ በከተማይቷ ውስጥ ሰላም ባስ፣ ጎልደን ባስና ስካይ ባስ በተባሉ የጠላት መጠቀሚያ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት እየተሰነዘረ ይገኛል።
በምስራቅ ኦሮሚያ ወያኔ ለእኩይ ተግባር ባስተማራቸው የሶማሌ ክልል ኃይሎችና የመከላከያ ሰራዊት ተብዮ ታማኝ ቅጥረኞች ላይ እርምጃ ተወሰደም። ወያኔ ያሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ተብዮ አሸባሪዎች በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የሚፈጽሙትን ዘመቻና እኩይ ሴራ አሁንም የቀጠሉ ሲሆን በምስራቅ ኦሮሚያ በባቢሌ ወረዳ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን ለማውረድ ሲሞክሩ የነበሩ 7 የሽብር ቡድን አባላት ወጣቶች ላይ በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በአካባቢው በወያኔ ተላላኪ ልዩ ፖሊስ ተብዩ ቅጥረኞችና በህዝቡ መካከል እየተደረገ ያለው ፍጥጫና ውጊያ አሁንም መቀጠሉን ያመለከቱት ምንጮቻችን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኃይል አባላት የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች በአሁኑ ጊዜ ህዝቡን በመወገን የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስና የወያኔ መከላከያ ሰራዊት በጋራ በመሆን በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሱትን ያለው ጥቃት ለመመከት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ምንጮች ገልጿል። ከዚሁ በተጨማሪ የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ጠላት ባሰማራቸው ኃይል የተከፈተበትን ዘመቻ ለመመከትና እኩይ ሴራውን ለማክሸፍ በሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ተብዮ አሸባሪዎች ላይ የቅጣት እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ታይዞን በደረሰን ዘገባ የካቲት 4 ቀን 2017 ዓ.ም በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የጭናክሰን ከተማ ህዝቡ የወያኔ ጦር ኃይልና የሶማሌ ክልል ፖሊስ ተብዮ የሥርዓቱ ቅጥረኞች በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሚያ ላይ ያተኮረ እያካሄዱ ያለው ዘመቻ በመቃወም የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አቀጣጥሏል። በህዝባችን ላይ የዘር ፍጅት ወንጀል እየፈጸመ ያለውና የኦሮሚያን ሉዓላዊነት ድንበር ጥሶ በመግባት የኦሮሞ ዜጎችን ከመሬታቸው አፈናቅሎ የድንበር ማስፋፋት ዘመቻ እያካሄደ ያለው ኃይል በአስቸኳይ ይነሳልን። የወያኔ ቅልብ የሆነው የኮማንድ ፖስት ጦር ኃይል ከኦሮሚያ ለቆ ይውጣ በማለት የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንዳቀጣጠሉ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በዚህ ዕለት በጭናክሰን አካባቢ ባዱ ተብሎ በሚታወቅ ቦታ በህዝቡ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ለመከላከል የቆመ ኃይል የወያኔ ቅጥረኛ በሆነ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዮ ጦር ላይ በወሰደው እርምጃ ሁለቱን በሞት ቀጥቷል። ስርዓቱ ለሽብር ተግባር ባሰማራቸው ኃይሎች ላይ በተወሰደው ጥቃት የተደናገጠው የወያኔ ቡድን ከየካቲት 26 ቀን 2017 ዓ.ም አንስቶ በርካታ ቁጥር ያለው የኮማንድ ፖስት ጦር በጭናክሰን ከተማና አካባቢዋ በማስፈር የልዩ ኃይል አባላትን የገደሉትን አጋልጡ በሚል ህዝቡን እያዋከበ መሆኑ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በአርሲ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የወያኔ ተላላኪ ካድሬዎች ወጣቶችን በግድ በማሰባሰብ ስራ እንፈጥርላቸዋለን በሚል ከስርዓቱ ጎን ለማሰለፍ ያደረጉት ጥረት በተቀሰቀሰባቸው ተቃውሞ ከሸፈም። በአርሲ ዞን ኮፈሌ ወረዳ ኮፈሌ ከተማ ውስጥ የካቲት 25 ቀን 2017 ዓ.ም የወያኔ ተላላኪ ድርጅት ኦፒዲዮ ወጣቶችን በግዳጅ በማሰባሰብ ስራ እንፈጥርላቸዋለን፣ ባጀት ተመድቦላቸዋል ወዘተ በሚል በማባበል ከትግል ለመክታት ያደረጉት ጥረት ወጣቶቹ በቀሰቀሱት ተቃውሞ ከሽፏል። ወጣቶቹ ባስነሱት ተቃውሞ የኦሮሚያ ክልል ለእናንተ አስባለሁ ካለ ባጀት መመደቡንና ስራ መፍጠሩን ከሚነግረን ለምን አስቀድሞ በየቀኑ የወንድሞቻችን በተለይ የወጣቶችን ደም እያፈሰሱ ያሉትን የታጠቁ ኃይሎችን እርምጃ አይከታም? ለምን አንድ የጋራ ሀገር እንገነባለን እያላችሁ እናንተ የለፈለፋችሁ ባላችሁበት ጊዜ መንግስት ያሰማራቸው የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኃይል አባላትና የመከላከያ ሰራዊት ህዝባችንን እንደ አውሬ አድኖ ሲፈጅ መታደግ አልቻላችሁም? የህዝባችን እልቂትና የኦሮሚያ ድንበር መደፈር ላይ ተጨባጭ እርምጃ ያልወሰደ ድርጅት ነው ለእናንተ አስባለሁ ስራ እፈጥራለሁ በሚል ወሬ በገንዘብ ደልሎን ያለውን እውነታ ለመሸፋፈን ከትግል ልገታን የሚሞክረው ይህንን ፈጽሞ አንቀበልም በማለት የወያኔ ካድሬዎችን ህፍረት አከናንቧል። የካቲት 4 ቀን 2017 ዓ.ም በዚሁ ዞን ሴሩ ወረዳ ሴሩ ከተማ ውስጥ ኦፒዲዮ ወጣቶችን ለማባበል በካቢኔ አባላቱ ያደረገው ጥረት የከሸፈ ሲሆን የካቲት 25 ቀን 2017 ዓ.ም እንደ ዶዶላ፣ አሳሳና ኢታያ ባሉ ከተሞች ወጣቶችን በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለማባበል ያደረጉት ሙከራ ማና መቅረቱን ቀሮ ዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ አርሲ ዞን ሱዴ ወረዳ ደረባና ኩላ ከተሞች ውስጥ የካቲት 26 ቀን 2017 ዓ.ም የኦፒዲዮ ካድሬዎች ወጣቶችን አሰባስቦ በመስበክ
ከፋሽስቱ የወያኔ ስርዓት ጎን ለማሰለፍ ያደረጉት ጥረት ቄሮ ኦሮሞ ተላላኪዎችን በጥያቄ በማፋጠጥና ተቃውሞ በመቀስቀስ አክሽፏል። ወጣቶቹ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካከል ቡና፣ ወርቅና የተለያዩ ተፈጥሮ የለገሰችንና ሰርተን ያፈራነውን ሀብት እየተጠቀመበት ያለው ህዝባችን ኦሮሞ ሳይሆን ለጭቆና የዳረገን ቡድን ሆኖ ሳለ ኢኮኖሚያችን አድጓል ብላችሁ መለፍለፍ፣ ህዝባችን በኢንቨስትመንት ስም ከቀየውና ከመሬቱ እየተፈናቀለ ለከፋ የኑሮ ቀውስ ተዳርጎ ሳለ ለምታችኋል ማለቱ ዛሬ ህዝባችንና ሀገራችን የገጠመው ችግር እጅግ አደገኛና አሳሳቢ መሆኑ ዓለም እያወቀው ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለመሸፋፈን በስብሰባ እኛን ማዋከቡ ለህዝብ የቆማችሁ ሳይሆን ከህዝባችን ፍላጎትና ጥቅም በተጻረረ የምትጓዙ መሆኑን ያመለክታል። በመሆኑም አሁን ለህዝባችን መብትና ጥቅም እንቆማለን ካላችሁ የወያኔ ተላላኪ መሆን አቁሙና ከኛ ጋር ተነስታችሁ ለእውነት ለፍትህና ለነጻነት ተፋልሙ። ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶችን ከማስጠቃት ይልቅ እያካሄዱት ባለው እንቅስቃሴ ድል እንዲጎናጸፉ የሚቻላችሁን አበርክቱ በማለት ጠንካራ መልእክት በማስተላለፍ ለወያናዊ ስበካ የሰበካቸውን ወያኔ ካድሬዎችን አንገት አስደፍቷል። በአማራ ክልል በወያኔ ላይ የሚካሄደው ህዝባዊ አንገዛም ባይነት ተፋፍሞ መቀጠሉ ተዘገበም። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ፈርጣ ወረዳ ድንጋይ ከተማ ውስጥ ህዝቡ በወያኔ መንግስት ላይ አመጽ ማቀጣጠሉን ምንጮች ዘግበዋል። የህዝቡን ትግል ለማፈንና ለማጻረር የሞከሩ የወያኔ ተላላኪ ፖሊሶች ላይ በህዝብ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በሰሜን ጎንደር ዞን ወገራ ወረዳ አንቀሽ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ወያኔ የሀገር ሽማግሌዎችን አሰባስቦ በማስበከና በማባበል ህዝቡን በተለይም ወጣቶቹን ከትግል ለመክታት የሸረበው ሴራ የሀገር ሽማግሌዎቹ የስርዓቱን እኩይ ዓላማ በመገንዘብ ውድቅ በማድረጋቸው ሀፍረት ተከናንቧል። ህዝባዊ አንገዛም ባይነት አመጽ በባህር ዳር ከተማ መቀጠሉ የተነገረ ሲሆን ህዝቡን ለትግል የሚቀሰቅሱ በራሪ ወረቀቶች መበተናቸውና በጠላት ቅጥረኞች ላይ እርምጃ መወሰዱን ተዘግቧል። በአካባቢው የተካሄደ ካለው የህዝብ አመጽ ጋር ተያይዞ ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን የሚወስደው ጎዳና የካቲት 27 ቀን 2017 ዓ.ም በሶስት የተለያዩ ቦታዎች ተዘግቶ የወያኔ ኃይሎች እንቅስቃሴ መገታቱ ምንጮች አክሎ አስረድቷል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ አንገዛም ባይነት ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚደርሱን ዘገባዎች ያስረዳሉ። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያሉን ዜና በዚህ ተጠናቋል። አድማጮች፣ ዜናን በማሰማት የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተፈጥሮ በለገሰችን ራስን የመከላከል መብታችን እንጠቀም በሚል ርዕስ ስር የተሰናዳ ሀተታ አሁን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን። ተፈጥሮ በለገሰችን ራስን የመከላከል መብታችን እንጠቀም። የኦሮሞ ህዝብ ሲተርት የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ይላል። አዎ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም። ወያኔም እንዲሁ እንደ ተረቱ ወራ በያዘቻቸው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ደም በስብሳለች። እጇ በሰው ደም ተጨማልቋል። በየሄደችበት እየተከተለም እንቅልፍ ነስቷት ወዲና ወዲያ መውተርተሯን እያየን እንገኛለን። የሰው ደም የሰው ሀቅ የትምና መቼም አይለቅምና እነሆ ስርዓቱ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ዛሬ ከሞት አፋፍ ደርሶ ይውተረተራል። ወያኔ ይህንን የህዝቦችን ሀቅ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ደም የፈሰሰበትና እየፈሰሰለት ያለውን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በትክክለኛውና በአግባቡ ከመመለስ ይልቅ እየታየ እንዳለው ወይም የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም እንደሚባለው ተረት በወንጀል ላይ ወንጀል እየፈጸመች ዛሬም እንደ ትላንቱ በየጎዳናው የኦሮሞ ልጆች ደም እያፈሰሰች ትገኛለች። ሺዎችን አስራም እያንገላታች ነው። ወያኔ ላለፉት 25 ዓመታት በኢምፓየሪቷ የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ እስራት፣ እንግልትና ግድያ ብቻም አልፈጸመችም። የኦሮሞ ህዝብ ለዝንተ ዓለም ከድህነት ማጥ እንዳይወጣ የቻለችውን ሁሉ ተንኮል ስትሸርብ
ኖራለች። የኢኮኖሚ፣ የትምህርት፣ የዘረፋ ወንጀሎችን በጣም በረቀቀና በተቀናጀ መልኩ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ስትፈጽም ቆይታለች። ዛሬም እንዲሁ ተስፋፍቶ ቀጥሏል። የኦሮሞ ሕዝብ በቂና ከራሱ አልፎ ለሌሎች የሚሆን የተፈጥሮ ሀብት ያለው ወያኔ በዘረጋችው የተንኮል ፖሊሲና የኦሮሞን ሕዝብ ለመጉዳት በማግለል በምትከተለው መንገድ ላለፉት 25 ዓመታት ተርቧል፣ ታርዟል። ሕዝባችን የኦሮሞ ሕዝብ በዚህ በፋሽስታዊ የወያኔ አገዛዝ ስር ላለፉት 25 ዓመታት በረሃብ፣ በእርዛት፣ ግድያ፣ ዘረፋ እንዲሁም በእስራት ብቻም አልተቀጣም ወይም አልተንገላታም። በርካታ የረቀቁ ግፍና መከራዎችም ተፈራርቀውበታል። በተለይ የገዛ ሀገሩን አጥቶ ሀገር አልባ እንዲሆን እየተሰራ የነበረው ወንጀል በርካታ ነው። ወያኔ የኦሮሞን ሕዝብ ለዘመናት በመልካም ጉርብትና በተመሳሳይ የገዢ የሀበሻ ወራሪ መንግስት ከዛሬዋ የራሷ አስተዳደር ድረስ በጭቆና ስር ወድቆ ይማቅቅ ከነበረው ሕዝብ ጋር ለማጋጨት ያልፈነቀለችው ድንጋይ የለም። የኦሮሞ ሕዝብ ወዳጅና ጎረቤት ከሆኑ ሕዝቦች መካከል ወዳደሮችንና ነገን የማያውቁትን እየመረጠች ወይም እየመለመለች አሰልጥናና አስታጥቃ ባዶ እጁን ያለውን የኦሮሞን ሕዝብ ስታስወርር ነበር። አሁንም ይህ ወንጀል ተስፋፍቶ ቀጥሎ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። ላለፉት 25 ዓመታት በተለይ ደግሞ ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በምስራቁ የኦሮሚያ ክፍልና በደቡብ ምስራቅ የኦሮሞ ሕዝብ ጎረቤትና ወንድም ከሆነው የሶማሌ ሕዝብ ጥቂት ወዳደሮችን መልምላና አሰልጥና አስታጥቃ የራሷን የጦር ሹማምንቶች አዛዥ አድርጋ በድንበር ስም ወረራ ፈጽማ ከፍተኛ ጉዳት በአካባቢው ሕዝብ ላይ አድርሳለች። የአካባቢው ሕዝብ በገዛ ቀዬው ተወሮ ተገሏል፣ ተዘርፏል። ወያኔ በምስራቁ የኦሮሚያ ክፍል እየፈጸመችው ያለችው ወንጀል አልበቃ ብሏት እነሆ በዚህ ሰሞን ደግሞ እንደ የሶማሌ ልዩ ኃይል ሁሉ የጋምቤላ ልዩ ኃይል የሚባል አደራጅታ በምዕራቡ የኦሮሚያ ክፍል ከባድ ወረራ ፈጽማለች። ሰው እየተገደለ ሀብቱን እየተዘረፈ ቤት ንብረቱን ጥሎ እየተፈናቀለ ይገኛል። በአጠቃላይ በምስራቁም ይሁን በምዕራቡ በኩል በወያኔ አቀናባሪነት እየተፈጸመ ባለው ወረራ እየደረሰ ያለው ጉዳት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። አንድ ሊባልም ይገባዋል። ይህ በተደጋጋሚ እየደረሰ ያለ ከባድ ጥፋት አስቸኳይ መፍትሄም ከኦሮሞ ሕዝብና ከኦሮሞ ሕዝብ ወዳጆች ይፈልጋል። ሕዝባችን የኦሮሞ ሕዝብ በረሃቡም በወራሪዎች እየተፈጸመ ባለ ግድያም ከባድ አደጋ ላይ ወድቆ ይገኛል። ይህ በምስራቁ የኦሮሚያ ክፍል በሶማሌ ታጣቂ ወሮበሎች፣ በምዕራቡ ደግሞ በዚህ ሰሞን በተመሳሳይ የጋምቤላ ወራሪ ኃይሎች እየተፈጸመ ያለው ወረራ እውን እንደሚባለው የወሰን ጥያቄ ነውን? የሶማሌ ሕዝብ ወይም የጋምቤላ ሕዝብ ጥያቄ ነውን ብለን ብንጠይቅና ብንመረምር ነገሩ ወዲህ ነው። በጭራሽ የወንድም የሶማሌ ሕዝብም ይሁን የጋምቤላ ሕዝብ ጥያቄ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ይህ ድራማ ሆን ተብሎ በወያኔ የተቀናበረና የተቀናጀ ኦሮሞን ከጸረ ጭቆና አመጽ የማዘናጋትና የመከፋፈል ዕቅድ አካል ነው። ያ ግን በጭራሽ የሚሳካ ሊሳካም የሚችል ህልም አይደለም። የኦሮሞ ሕዝብ በጥቂት ወራሪ የወያኔ አገልጋዮች ትንኮሳ ከጀመረው ስር ነቀል ጸረ ወያኔ ትግል ፍንክች አይልም የሚልም አይደለም። ያ ቢሆን ኖሮ እስራቱ፣ ግድያው፣ አጋዚን አሰማርቶ ግፍ መፈጸሙ ኦሮሞን ባስቆመ ነበር። የኦሮሞ ሕዝብ በተለይ የኦሮሞን ሕዝብ የነጻነት ትግል የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደ የኦሮሞ ሕዝብ ሁሉ በጭቆና ስር ወድቆ የሚማቅቁትን ሕዝቦች ነጻ ለማውጣት ከሚታገሉ ድርጅቶች ጋር ጥምረት ወይም የትግል አጋርነት ፈጥሮ ጸረ ወያኔ ትግሉን እያፋፋመ ይገኛል። ጥምረቱ ፍሬ እያፈራም ይገኛል። ይህ እንቅልፍ የነሳቸው ወያኔና የሷ ተላላኪ የሆኑት ተለጣፊ ድርጅቶች እነሆ እንደምናየውና እንደምንሰማው በሕዝቦች መካከል መቃቃርን ለመፍጠር የቻሉትን ሁሉ እዚህም እዚያም እየፈጸሙ ይገኛሉ። እንደተመኙትና እንዳሰቡት ግን እየተሳካላቸው አይደለም፣ ወደፊትም አይሳካላቸውም። የኦሮሞ ሕዝብ ከጭቁን ጎረቤት ወንድም ሕዝቦቹ ጋር አንዳችም ችግር የለበትም፣ ኖሮበትም አያውቅም።
ጥቃቅን ችግሮች እንኳን እዚህም እዚያም ከተፈጠሩ ባዳበረው የገዳ ስርዓት በሽምግልና በዚያው በተፈጠረበት አካባቢ በሰላም ይቋጫል። አሁን እየሆነ ያለው እውነታ ግን ከዚህ የተለየና የተቀነባበረ የወያኔ ሴራ ነው። ወያኔ ሆን ብላ ጥቂት ወዳደሮችንና ወሮበሎችን በመመልመል አሰልጥና አስታጥቃ በፊት አውራሪነት ያሰማራችው የታጠቀ ጦር ወረራ ነው። ስለሆነም በሽምግልናም ይሁን በሌላ በባህላዊ መንገድ የሚቋጭ ችግር ሆኖ አልተገኘም። አሁን እየተፈጠረ ያለው ችግር ከባድ ችግር ነው። ችግሩ ሆን ተብሎ ኦሮሞን ሀገር የማሳጣት ዘመቻ ነው። ይህ ዘመቻ ደግሞ በማንኛውም መልኩ ሊቀለበስ ይገባዋል። በጊዜም መፍትሄ ሊበጅለት ካልቻለ ውሎ አድሮ የሚያመጣው መዘዝ ቀላል አይሆንም። በመጀመሪያ የወያኔ ጀሌ በመሆን በኦሮሞ ሕዝብ ላይ እየዘመታችሁ ያላችሁ ተላላኪዎች ከድርጊታችሁ በጊዜ ብትቆጠቡ መልካም ይሆናል። ሁለተኛውና ዋነኛው የኦሮሞ ሕዝብ ራሱን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን በመጠቀም በሁሉም አቅጣጫ የተከፈተበትን ጦርነት ሊከላከል ግድ ይለዋል። በመሆኑም እንደ ምስራቁ የኦሮሚያ ክፍል ሕዝብ ሁሉ በምዕራቡም ያለው የኦሮሞ ሕዝብ እነዚህም በአሁኑ ወቅት የድንበር ማስፋፋት አጀንዳ ተሰጥቷቸው የተሰማሩትን የጋምቤላ ልዩ ፖሊስ የተባሉትን ወሮበሎች በጽናት ሊከላከላቸው ወይም ሊመክታቸው ይገባል። ወረራው እየተካሄደበት ካለበት አካባቢ ውጪ ያለው የኦሮሞ ሕዝብም ለወገኑ የመድረስ የገነታዊ ግዴታውን ውሎ ሳያድር ሊወጣ ወይም ሊተገብር ግድ ይለዋል። ገባይ ጎንበስ ቀና ብሎ ያበላ
ማለት ኦሮሞነት ኦሮሞነት ፍቅር ሰላም ውበት ኦሮሞነት 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 ማለት ኦሮሞነት ኦሮሞነት አብሮ መኖር ሕይወት አምላክ በለገሰው ጸጋና ተፈጥሮ ሰርቶ መኖር እንጂ ለፍቶ ጥሮ ግሮ አይመኝም ሌላ ሰው ድንበር ተሻግሮ ምነው በቤቱ ጥቃት ገባው ሮሮ ያሳገነማን ዞሮ ያሰራ ፌራ ቡሉ ምነው ያተረከታ ባዞሜ ኦፊ በገቡ የናጎች ዛናት ይሳኔ ከይፈርሚያር ከኬዳራ ኦሮ ሱዳን ጋደርቤ ኬር ሚዳሌ ባቺው ኬር ሚዳሌ ነግበኔ ብላ ከኬው ዱቤ ጋሩለት ገኔዮም ሰፉ ነግበኔ ብላ ጀቤት ከፈሉ ያደጋ ዮዲናር ይልቁቴ ነግበኔ ብላቺው ይሳኔ ከይፈርሚያር ከኬዳራ ነግበኔ ሱዳን ጋደርቤ ኬር ሚዳሌ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን የመጨረሻው ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብ እየረገፉና ድህነት የአገሪቷ ልዩ መለያ ስም መሆኑ አሁንም በቀጠለባት የወያኔዋ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ስለ ልማትና እድገት መደስኮር ከብት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንዲሉ ነው በሚል ርዕስ ስር የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው እንደሚከተለው ይስተናገዳል። ከኛ ጋር ሁኑ። የኢትዮጵያ ኢምፓየር በዓለም ከምትታወቅባቸው አስነዋሪና አሳፋሪ ገጽታዎቿ መካከል ረሃብና ድህነት እንዲሁም ኋላ ቀርነት ይጠቀሳሉ። ኢምፓየሩን በተከታታይ የገዙት ነገስታትና መንግስታት በለመነቱና በተፈጥሮ ሀብቱ እንዲሁም ታታሪ በሆነው የሰው ኃይል የሚታወቀውን ይህንን አካባቢ በድህነትና በረሃብ እንዲሁም በተመጽዋችነት የዓለም ቁንጮ አድርገውታል። የሀገሬው ዜጋ ጥሮ ግሮ ምርቱን ቢያስገባም ለራሱ ረሃቡን አድሮ ስልጣን ላይ ያሉትን ሹማምንት ለማንደላቀቅ የሚገደድበት ተፈጥሮ የለገሰውን ማዕድናትና የተለያዩ ሀብቶችን የፖለቲካ ስልጣኑን በተፈራረቁት ስርዓቶች ተዘርፎና ተቀምጦ እያለው ይልለ የሆነና በተዘረጋበት የጸረ ህዝብ ፖሊሲ ድርቅና ረሃብ የተፈጥሮ ጸጋዎቹ እስኪመስሉ ድረስ ለከፋ ሰቆቃ ዳርገውታል። ዛሬ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ሲጠራ ዓለም ከፊቱ ድቅን የሚለው የረሃብና የድርቅ እንዲሁም የድህነት አስከፊ ገጽታዎች ናቸው። ይህ ሁኔታ ዛሬ ስልጣን ላይ ባለውና የሁለት ዲጂት የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግቤያለሁ እያለ በሚለፍፈው የወያኔ ስርዓት ውስጥም ምንም ያህል ለመደበቅ ቢሞክር በግልጽ እንደሚስተዋል ሁሉም ያውቃል። ትላንት ዜጎች ስልጣን ላይ ባለው መንግስት ለከፋ ረሃብ ተዳርገዋል ተብሎ በስማቸው የልመና ንግድ ሲካሄድ እንደነበረ ሁሉ ዛሬም እየተፈጸመ ያለው ከዚህ የተለየ አይደለም ቢብስ እንጂ። የወያኔ መንግስትና ጀሌዎቹ ሀገሪቷ እነሱ በዘረጉት ፖሊሲ ተጠቃሚ ሆና በልማትና በእድገት ጎዳና ላይ ትገኛለች። ዜጎች በተለይም ብዙሃን የሆነው አርሶ አደሩ ክፍል በምግብ ራሱን ከመቻል አልፎ ሚሊዮነር ሆኗል ብለው ላለፉት በርካታ ዓመታት በስሙ ሲነግዱ ሰንብተዋል። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት መስፈርቶች አሊያም መለኪያዎች በርካታ ቢሆንም ከነዚህ መካከል ግን የሀገሬው ዜጋ የኑሮ ሁኔታ መሻሻል፣ የገቢ ምንጩ መጨመርና ትላንት የነበሩ የኢኮኖሚ ደንቃራዎችና ችግሮች ቢያንስ ወደ መሻሻል ማምራታቸው እንዲሁም ሀገሪቷ በአጠቃላይ ራሷን ወደ መቻል ማምራት የሚሉት ሊጠቀሱ የሚችሉ መሆናቸው አያከራክርም። ትክክለኛውን መለኪያ አሊያም መስፈርት ለባለሙያዎች ተን ወደ ነባራዊ የህዝቡ ሁኔታ ከተመለሰን ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለው የህዝቡ የኑሮ ሁኔታና አጠቃላይ የኢኮኖሚ ዘርፍ ውስብስብ ችግሮች በኢምፓየሪቷ ውስጥ ያሉ የልማትና የእድገት ዲስኮሮችን ሚስጥር በገሃድ ያሳያል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዘርፉን ተጨባጭ ሁኔታ ለመገንዘብ ደግሞ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ህዝቡ እያካሄደ ያለው እንቅስቃሴ ላይ በሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ውስጥ የተነሱ ነጥቦችን ማጤኑ በቂ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ልማትና እድገት አለ ተብሎ በወያኔ መንግስት እየተለፈፈ የአድገናል፣ ተመንድገናል፣ ሚሊዮነሮችን አፍርተናል ዲስኩር በካድሬዎቹ እየተነዛ ያለው ችግር ግን ይብሱኑ ከድጡ ወደ ማጡ ሲሆን ነው የሚታየው።
ትላንት የሚሊዮኖችን ህይወት ሲቀጥፍ የነበረው ረሃብና ድህነት ዛሬም አድማሱን አስፍቶ ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን ወደ ሞት አፋፍ እያመራ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። እድገትና ልማት መገኘቱ በሚለፍፍበት በአሁኑ ጊዜ አብዛኛዎቹ አርሶ አደሮች የሆኑ የሀገሪቷ ዜጎች የሚላስ የሚቀመስ አጥተው ሲረግፉ ማየት፣ በእንስሳት ሀብት ከአፍሪካ አንደኛ መሆኗ በሚነገርላት ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅና በሽታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ እንስሳትን የአሞራ እራት ሲያደርጋቸው ለመታደግ የመፍትሄ እርምጃ የወሰደ አሊያም የሚወስድ መንግስት ባለመኖሩ ችግሩ በተደጋጋሚ ሲከሰትና በተለይም ኑሮ በግብርናና በእንስሳት እርባታ ላይ የተመሰረተውን ህብረተሰብና በሌሎችም ላይ ያስከተለውና ያስከተለም ያለው አደጋ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። ከሀገሪቷ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነውን አርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ከገጠሙት ችግሮችና ውስብስብ አደጋዎች መታደግ ካልተቻለና ያሉበት ሁኔታ ይባስ እየከፋ በሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ስለ ሀገሪቷ ኢኮኖሚ መሻሻልና ስለ እድገት ማውራት በህዝቡ ከመሳለቅ ተለይቶ አይታይም። ዛሬ ስልጣን ላይ ባለው የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት ነኝ ባይ የሽፍቶች ቡድን የሚፈጸመው ዝርፊያና ሙስና በጠመንጃ ፍሙዝና በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሊደበቅ ከሚችልበት ደረጃ አልፎ ዓለም ሁሉ አውቋል። በአንድ በኩል የሥርዓታችን የልማትና የእድገት ውጤቶች ተጠቃሚ ነው እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ተቸግሯል እየተባለ በስሙ የልመና ንግድ የሚካሄደው ህዝቡ የወያኔን ሴራ በሚገባ ተገንዝቦ በቃኝ እያለ ነው። በወያኔ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ለምቷል፣ ሚሊዮነር ሆኗል እየተባለ ያለው አርሶ አደሩ ላይ በተጨባጭ እየተፈጸመ ያለው የኑሮ መሰረት የሆነውን የመሬት ይዞታውን በኃይል ነጥቆ ማፈናቀልና ንብረቱን ማውደም ነው። ከበርካታ ጥረት በኋላ ያገኘው ምርቱም ቢሆን በህወሓትና ተላላኪዎቹ የንግድ ኩባንያዎችና ማህበራት ተብዬ ቀማኛ ተቋማት በጣም ርካሽ በሆነ ዋጋ ይነጠቃል። በእጁ የቀረውም ከዕለት ጉርሱ እንዳታልፍ በማዳበሪያ ብድር በተላላኪዎች የመዋጮና በተለያዩ ምክንያቶች ይመዘበራል። ትላንት በሚሰሩት ስራና በሚያገኙት ምርት ከራሳቸው አልፈው ተነሰም ተብዛ ገቢ የነበራቸው ዜጎች ዛሬ ከመሬታቸውና ከቀያቸው በወያኔ ለመፈናቀል ተገደው ቤተሰቦቻቸው ተበትነው ሜዳ ላይ ወድቀውና ለልመና ተዳርገው የወያኔ ልማት ፖሊሲ ተጠቃሚዎች ሆነዋል። በተመሳሳይ መልኩ ነጋዴውና በተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩት የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችም እንዲሁ ስርዓታችንን አልደገፋችሁም በሚል ማንገላታቱ ሳያንሰው በተለያዩ መዋጮች ሰበብ እንዲራቆቱ ይደረጋሉ። ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ ከዕለት ወደ ዕለት እየከፋ የመጣው የሙስና ችግር ድሮውንም የዓለም ጭራ የሆነችውን ኢምፓየር ከማትወጣበት የድህነት አረንቋ እንድትገባ አድርጓታል። ሙስናና ዝርፊያ ከላይ የህወሓት ሹማምንት እስከ ታች ድረስ ያሉ ተላላኪ ካድሬዎች የሥርዓቱ መለያ አርማ ሆነው እስኪታወቁ ድረስ ያለ አንዳች ሀፍረት ተሰማርተውበታል። ተምሮ ስራ ለማግኘትም ይሁን በተለያዩ መስሪያ ቤቶች አገልግሎት ለማግኘት ዛሬ የወያኔ መንግስት አጫፋሪ መሆንና ለሙሰኞች ሰለባ መሆን የግድ ሆኗል። ሰርቶ ለማደግም ይሁን ሀገርና ወገንን ባካበቱት ሚያ ለማገልገል ዋነኛው መስፈርት የወያኔ ስርዓት ደጋፊ መሆን እንጂ ዕውቀትና ሙያ የሚባሉት ከቀሩ 2 አስርተ ዓመታት አልፈዋል። ወደ ዋነኛው የወያኔ ልማትና የእድገት ፕሮፓጋንዳ ጉዳይ ስንመለስ ቀደም ሲልም እንዳልነው አንድ ህዝብ መንግስት በዘረጋው ፖሊሲ ተጠቃሚ ሆኗል፣ በእድገትና ብልጽግና ጎዳና ላይ ይገኛል ለማለት ትላንት ከነበረበት ሁኔታ በተሻሻለ ሁኔታ ውስጥ መኖር ይጠበቅበታል። ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ በኢትዮጵያ ህዝቦች አምና ከነበሩበት ዘንድሮ አሊያም ከዓመታት በፊት ከነበሩበት ሁኔታ አሁን በተለየና በተሻለ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ መኖር ይገባቸዋል። የወያኔ ፕሮፓጋንዳ እውን ለመሆኑ በረሃብና በድህነት የሚያልቀውና የሚንገላታው ዜጋ ቁጥር እንዲሁም ተዘረጉ ከተባሉት የልማት ተቋማትና የተፈጥሮ ሀብቶች ተጠቃሚነቱም እንዲሁ መጨመር ይኖርበታል። በወያኔ ቁጥጥር ስር ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ ግን በዚህ ተጻራሪ ነው። የሀገሪቷ ዜጎች በልማትና በብልጽግና ጎዳና ላይ መሆናቸው እየተለፈፈ ብዙሃኑን ቁጥር የሚሸፍነው አርሶ አደሩና ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል እንዲደሃይ እየተደረገ ነው። ለዚህ ደግሞ በኦሮሚያና በሌሎችም የኢምፓየሪቱ አካባቢዎች በስፋት እየተፈጸመ ያለው የመሬት መቀራመትና ዜጎችን ከሀብታቸውና ከቀያቸው የማፈናቀል ወያኔያዊ ዘመቻ ሊጠቀስ ይችላል። ወያኔዎች ከአርሶ አደሩ በኃይል የቀሙትን መሬት በልማት ስም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅማቸውን ለሚያስጠብቁላቸው ባለሀብት ተብዬ ቀማኛዎችና ሸሪኮች ይቸበችባሉ። ኢንቨስተር ተብዬ ዘራፊዎቹ ህዝቡን ከመሬቱ አፈናቅለው ለባሰ የኑሮ መመሰቃቀል ከመዳረግ አልፈው በተለያዩ መርዛማ ኬሚካሎች መሬቱንና ውሃውን እንዲሁም አየሩን በመበከል አሁን እያደረሱት ካለው ጉዳት በተጨማሪ ለመጻኢው ትውልድም
የከፋ አደጋ ይደቅናሉ። ለዚህ ደግሞ በኦሮሚያ በተለይ በፊንፊኔ ዙሪያ በአበባ እርሻ ልማት ስም የተቋቋሙ ድርጅቶች እያደረሱት ያለውን እንዲሁም በኢንቨስትመንት ስም መሬታቸውን ለመቀራመት ሲባል ንብረታቸው ወድሞ ያላንዳች ካሳ በወያኔ በኃይል ተፈናቅለው እጅግ አደገኛና ከዘር ፍጅት የሚስተካከል ወንጀል የተፈጸመባቸውን ለአብነት መጥቀሱ በቂ ነው። ይህ በኦሮሚያ ብቻም የተፈጸመ ሳይሆን በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልና በሌሎችም አካባቢዎች እየተከናወነ ያለ ወንጀል ነው። አስተዳድራቸዋለሁ በሚላቸው መንግስት ይህን መሰል ወንጀል ሲፈጸምባቸው በተቃወሙትና መብታቸውን በጠየቁት ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግድያና ሰቆቃ ደግሞ የወያኔ ስርዓትን ጸረ ህዝብነት ይበልጥ ያረጋገጠ ነው። ይህንኑ ሁኔታ በመገንዘብና በመንግስት ነኝ ባዩ የሽፍቶችና የዘራፊዎች አምባገነን ቡድን የሚለፈፈውን የልማትና የእድገት ወሬ መሰረተ ቢስነት በመገንዘብ ነው ዛሬ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ህዝቦች በልማትና በእድገት ስም ወያኔና ተላላኪዎቹ የሚነዙትን ዲስኩር ውድቅ በማድረግ በስማቸው እየነገደ ያለውን ስርዓት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አስወግደው ሰላም፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲና ነጻነት በሰፈነበት ሀገር ውስጥ እውነተኛ ልማትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ እየተፋለሙ ያሉት ኢምፓየሪቷ እንደ መልካም ስያሜ የምትታወቅበትን የረሃብ የድህነትና የኋላ ቀርነት ገጽታ ለመቀየርና የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል የሚቻለው ይህ ችግር ከመሰረቱ እንዳይቀረፍ እየሰራ ያለውን አምባገነን ስርዓት በማስወገድ ብቻ ነው። ዜጎች እየተራቡ ጠግባቸዋል፣ ድህነትና የኢኮኖሚ ውድቀት ህዝቡን ወደ ባሳ አዘቅት እያመራና ኑሯቸው አስጊ ሁኔታ ላይ ወድቆ ሳለ አድጋቸዋል በማለት የሚሳለቅባቸውንና ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የግል ጥቅምና የፖለቲካ ስልጣን ላይ መቆየትን በማስቀደም የሚዘርፈውንና የሚያዘርፈውን ዜጎችንና ሀገሪቷን በብድርና በተለያዩ የኢኮኖሚ የኋልዮሽ ጉዞ ነገ ከማይወጡበት ችግር እየከተተ ያለውን የወያኔ መንግስት በቃ ከማለት በስተቀር ዘላቂ መፍትሄ አይኖርም። ለዚህ ደግሞ የችግሩ ሰለባ የሆኑት ሁሉም የኢምፓየሪቷ ተጨቋኝ ህዝቦች በስርዓቱ ላይ እያካሄዱት ያለውን ፍልሚያ በማፋፋም ጸረ ህዝብ መንግስትን በማስወገድ በህዝቡ ፍላጎት ለህዝቡ መብትና ጥቅም ቅድሚያ በሚሰጥ ስርዓት በመተካት ለዓመታት የዘለቁ ችግሮችን ከስር መሰረቱ ለመፍታት በጋራ መስራት አለባቸው። ህዝቡ የሚሆነውና የሚፈልገውን ራሱ መወሰን ሲችልና ለችግሩ ሰሚ ጆሮ የሚሰጠው ህዝባዊ ወገንተኝነት ባለው አካል በአገሩ በነጻነት መኖር ሲችል ነው የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ ችግሮቹ መፍትሄ የሚያገኙት። በመሆኑም ለወያኔ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ሳይሰጡ በስርዓቱ ላይ ያካሄዱት ያለውን አንገዛም ባይነት ማፋፋም ሊወድቅ የተቃረበውን አምባገነን የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት ማስወገድ የህዝቡን የሰቆቃ ዘመን ማብቃት የሁሉም የኢምፓየሪቷ ዜጎች ግዴታ ነው። በዚህ ደግሞ የችግሩ ዋነኛ ሰለባ የሆኑና ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ ለከፋ የጭቆና አገዛዝ እየተዳረገ ካለው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ከወጣቱ ትውልድ የሚጠበቀው የላቀ ነው። انتقنا من الرا بيتيانا فيها انتقنا من الرهائفي أوروميا مكان بيتيانا فيها انتقنا من الرا بيتيانا فيها انتقنا من الرهائفي أوروميا مكان kan beine biyato kotu si bersisa kabini umama sache korresisa pada susun dejirenya adunya pinti goda fakinya pada susun dejirenya adunya pinti goda fakinya Ajuda si arke Pia sugutate Ala banke panno Ofina mawami Ajuda si arke Pia sugutate Ala banke panno Ofina mawami Barnota barangke bersinisna Kube abang kenya Wow wow wow
namni hojiidhaan jijjiira biyya siyaa beeka biyya siyaa beeka biyya siyaa beeka biyya siyaa beeka. balleessu hojjechuudha qabna amma yoom rakkinaaf kutaan yaamamna hiyyummaa balleessu hojjechuudha qabna amma yoom rakkinaaf kutaan yaamamna biyyoonni guddatan mee fakkeenyaaf laala osoo nu soojjannee Oromiyaa caalaa barnoota baranne barsiifna qubee afaan keenyaan hiyyummaa balleessu biyyaarraa namni hundi hojiidhaan jijjiira barnoota baranne barsiifna qubee afaan keenyaan hiyyummaa balleessu biyyaarraa namni hundi hojiidhaan jijjiira. Abjuudhaan si argee biyya tugudaate alaabaan kee fannoo ofiin nama waamte. Abjuudhaan si argee biyya tugudaate alaabaan kee fannoo ofiin nama waamte. Bakkuma jirtu kai dina biyyummaa sirraadhai bakkuma jirtu kai dina biyyummaa sirraadhai bakkuma jirtu kai dina biyyummaa sirraadhai። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ያበቃል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልን። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።